You're the first of them all about KSTV. Some are catchers at KSTV video. Munko some more subscribe, then we share to KSTV. Yeah, baby, now same weekend, yeah, that is said. I have preferred to my all your tomorrow NTV. You're bullying me too, and I say you're gunpowder be able to be. In some cover or Tintam video, it's not KSTV for you. See that be say I should for her there. I will say, yeah, they're dead and sending, you're doing some news. Nye question kwanya afa so a de Kofi Adoma'S oyo eduma wo Angel FM ye de akofo ebo ntu ana se omde gunpowder egu ni so what I say ye do mu etima konya ne wife Kofi Adoma'S yere na Kofi Adoma'S wife de insane da ba tuga enye easy insane Kofi Adoma'S yere da ba ka no na Angel FM for sorry ate Angel FM for na ye na ni Kofi Adoma'S ye eduma no ye breaking news biaya na say information biya about money say Kofi Adoma'S yaboni tu na hwan dey insam enam social media say Kofi Adoma'S yaboni tu what for woni but ba ka say nyabutre ma KSTV ye dey insam pa bro woni ye kwale ko tie Kofi Adoma'S dey wife no ye wi na ko tie Angel FM for insam on kafa Kofi Adoma'S dey woni ye ko ba Kofi Adoma'S ne yer oye ebi mu wo friend Kofi TV na ye na nanom say oye opinion nsa wechi na mmom ibi mo so wo frem Mrs Miracle Adoma'S ehwe mitame ya ni free ya kehwe manyimi ya me de tena he ya ebe hu de nkanya ne hu tamini na eduru ho nti na owe de mi free ala tam no so obeka a kire o de na o che de mpanyinfu wo mi fie be ye mmiri kakra ni na onchele pi ye wo ho na de call by na call ni bi edi nka aba ohen kola oni mekun oye Mr. Steven Kofi Adoma'S o wanwen kanidin ho o anye na edi aglo be since 2013 na ofrey mekun na obo na amane onene kasa ni mun na ole kire ne de oye ye na Domaahene ne program a ole bado no wase wodi afọ no do de ono nyene nkasa na ombra program ni bi no kasa ma onye ne kasa en min details bebre because details ni de obeba at the right time no onye ne kasa ma mesumpo menye ne kasa oye nana suma mahen he was the mediator ma nana Domaahene program a okodo okoi Thursday na oye ejuma ma Angel group of companies inti no na ohia won so no nti na chede odo obo hamane onye wakasa ma wode nyama sisi eni Kofi TV crew so ka ho da ma bre ni mun na magraheb so oba Ghana fu nyina la wanyimi de oba Ghana mi fie ha na owo nti no wa around me kun so wa afa ne de ni nua kakraba nti onye no so kasai ema wo nyina otimi apma wokoy obakon na bibia yo okay nti Thursday anajo na wotuto ma enwibiri na wotuto ma nti anajo na wokodui na nana suma mahen oma mikun number number ode ma ne yewura ba bia wo fe ne Linda o say oye nana Domaahene na wo fase na oye Linda ana ode ne na mama ono na onye wo call wo hotel ma wo kodai yami ya adom ya na nanom wogina ye ti gina pa ma ade pachi ho wode dwumedini sisi do ma bibia ye kama na bibia lokodo ma odo okọ pepepe oye wahemfo no epeyinfu ni bileba oye Domaahene adonten hin ona na oleba na ne dom na ye waga na ha yeyim mesma amamre na manze ote de yen manga na ha se wolidi afasha na yelidi ya na afasha ye wonkofu bia yenyi wafa ntitu mu training mu wo kwan a wonfado na wonfa ntotolo ye turu na oya hyense wo de kire ya manze na ya amamre o kire ye nananom oye eyi bi o kire de ye leba etula obi adam porta ohu de panyin bi leba ti da mkofo no wode enyim na ekol no hu video ti nyina owo ho at the right time etulun pa ho cho wode kire so yesu shalen se elutu etula o kire so
nti etru na ebohu na abagu wutirim ne mproban nti adebasa aboko efie na wo nyina abon ka bad na eyin wanyen dem twa video na ebohu obeba nso etrun pocho odeto ne ko not true ni day nti obo etrun the ball mekun nanyim he was shot in the face. He was shot in the face. He was that it wasn't just gunpowder. Even camera also records adinimpo opai. Na a video na. No de behin ba behin o hwehwe mbenfo ma wo soni mu. Ti na omunum to ha, we munu to ha, omunu to ha, na we munu to ha. Onya nkrofo wo soni mu hu n'enyim. Ne enyim na le moja. Aba ehwe video no obaba nti bohu akatesi bi wo ma ofe ne Linda na dama akatesi ade nyeme bi wo ho ye a me ya anje ho na mmom oya adze o somafo de we adwuma yin de be frɛ abofra no oya adze dodo na ole frɛ doma na wode ne call Domaahene hospital doctors a wo ya adze nyankopon hira ho ye na nanom wonka wo ho wo so wo wuru da doctor kura me ne kasai o de me twro all kasa na me bisa mpo cho wudi na esa me tro ni nyina all da me fa to ho che na asem nti o ka ni nyina na o mo le ka no si ma wu na nyi wando more than 20 times na hu de wo da ho hal li je bibiala possible de obotum wa agine yi wan was a man dankopon ye ho adom wo ye wo de chi ado de call brekum ma wo kotwetwa ho scan na ade ma wo san we chi wo bai na hu de doctors no ehwe videos a wo twa wo hospital ho na doctors wo ni nyina na hu de obia nurse obia ye involve so na wonyim de nipa nanyiwa won ton wo store nti okeka wo ho ala ma oban de wo de wo transfer ne ba akra o si fida na details ne meseme de beba o chena asem bi nti na o de fida na o ba akra o si sunyanyi so de flight no to once nti ye nya bi so de ere ma na manipa betuma ye na oye na ya lo ye per ticket na passion fon so nyankopon hira ho flight na ye madododo ye ho hwe onye ye nso nyankopon hira ho nso na yetum ye de pape ye de ne ba nkran oye memenda mensa ka papa ne memenda na oye nzen ti na ho ne mehu menyin go hospital straight ana ye mberefie a doctors for was mesma wa ye nyi wa na wa room wa ye na mesma wa fa we na mesma ni ti me ken na domafo wa medication ordered by tramadol nyina wom nti na wo there mezi ni befie na mehwe ne ma na hom ka no settle in a doctors for by kwesi dan angel for wo CEO ba ha onu so bohu wo ba beto na ohun so onye den ye o na ehu there oyedin obehwehwe na ono laboto doctor no podo wo fie doctors a wo ba ho do nye me sister oye mankasa me nua be me cousin one na yere wo London wo so wo bai wo se da bi asame ni yentumi ndado wo de ahon pepere wo so wo de be poi mu Ghana ona wo so wa tam yen na ye de arewrem ni akopoi osu na wa afre doctor peyin bi fi kolebu wa afre bi fi ha for ihu de call le broko call le bloko yankopon ya adom ebe ye nyampanyimfo yi bi otutwai wo ye ma obeye then you want infadden or your right eye no na afi ohun ba ohun ni tu nti igina ho a ohun we bie oh Kristo do ye dodo ye nyandem a ye bekodo ya ato akodo kaka akra obeye ye ebe na wo ma ye transfer letter ho a me krofo ho mebusuafo de why is kete wo baby ala nti no wo de me frɛ ngba yo land boy landing o fine wa nwa akwa ne kan ha mi da bia no bi ne kan ha mi na mfantefo no so wo nem agbefo no so wo nam ho wo rewre ma ye hwe yankopon ye ya adomala ye rewre me ye hwe pounds asem na wole ken no nke nchusu Dubai so Dubai de what the dirham nti oho ne mu begu kakra ma ye see o buying no so wa bo lady bi obo lady bi say woman bi ni din wo angel ho us wo friend Barbara there on hwe there obenya butter na ye da ticket nti e ho na yankopon ye ya adom
Inti course kokodo oh na adwuma ne refrey o hu de no so asem ne ha nto kasa wo ho na ade nti edidim na mom yakọ program fi da oyam kwesidan ahomache osole ya ose dani mu nyina yesu dani na yesu den nche wenyi benkum ne na asem wo ho na nyi mfan de nche na ya ye ma so oyeye ma ehu bibiala ohu hwe afi hu de not na me se na ayede ti no den tempala instantly no me ignore them me focus wo barter ticket na me to ticket instantly na oye Jordan Monday ye de ko Yankopon ye adom ye ko koduli ye kodui so a doctor fo oye hu adwuma doctor fo oye ma ode wo ye ma ode wo kan ma ode wo ye de bibi ode wo de ni wura oye ni nyinala na Kristo na adomara ye da bedu o ma konkron Ghana ni Yankopon na adom ye ko Dubai ni hu ye ye ko poemu Dubai ni hu ye ya bedu Ghana ni hu ye na yi wan yimfa den igina ha obohu odo hwe asom obotum ahwem oda amaw na mbom benkum ne de obehia de ye hu adwuma ono nti na ya be na ya beboa ye hu ye na yakọ na wa ye hu adwuma nti no che de kakra esini nti mo de mo le bompa ya mbo bi man na mo le kaso a de mo nkoso nka ne ye me esi mo ka na ye na doctors no kitem na wo ye scans na wo ye hero na wo ye day na wo ye fa ha na ye day na wo ye day nyina me kai na doma program lokodo ko bia la mfi doma amma na ye koba Yankopon ye ya domala na ekọ media no da na ebinum wo le ka de program no mpo obi ni video bi a me hui na obrage de me ka sala mpo acho program ni mankobi mesre hu anbrasim na nasoma mahen ono oye mediator between Nana Domaahene program no and my husband. He never told me that I was invited to come. Nti mpamacho mankobi menka ho ahombrasi mala. Ma ono nam na mo keka no oye dem na otin. Dem mo otin potin ona maka akire wi. Nchiremu wo ho mo sisi wom. Bebia ya akodu. Wona wo frɛ kasa okom. Wana waseni nipa oseni sika osaseni biom osaseni third time and if you doma kwacho men de yente doma nka kwacho besere ho ala yete de ye papa kor. He's a good person. I know him way back in Tema. So when he came cry, he was overwhelmed to see me. And Obaha or Accra also what I said no odo ba behwe na ye papa Nana Domaahene o behwe onu po yete there the last week Friday Tuesday in wewu ma ni so ni obi ahoye ahanso de obi ahoye shinzi bibia nsi aya mususu tie fake news e dos do aya me wanwa o Ghana yi ni Kofi tifi aya nkan Kofi ase fake is the news fake is the news and the news is fake fake is the news just be a person trendy aya semo I'm on trend by way a wrong trend. Charlie no, I am very disappointed was shot in the face. It wasn't them. They shot the gun in the sky. And a gun powder ni begu nenyi mesma. Angel fue juma ye funi bileke kan wo hon. Oyendem. Nambon wo bo trundi bo nenyi. No ho infoyin ni videos na ni bibia wo ho. Angel fo wo current CEO. Our friend Vincent. Obe fie no obe di dasa. No hun. Nti osun osande no ohun oba no kita no man do fi so upstairs na wode ne bay mesra hon bebre Ghana fo mi dem mo de mo wa ye mu ye mo watema Ghana ye papa fo ye dwinyi pa ho ye ka ye nua sama ye ka ne ye ye kwan wo kwan a wo kan ye de a obeye ye pe ho mo tria ye nwa beje hon on pepe na ye nti no brage dem be ka kire hom dem pa mo acho na yesre ho ahobrasi mala. I don't know how you people sleep at night. I don't know how you guys deal with issues like this. But just because of his mental health,
and his sanity. When you are shot in the face, it's not a joke. It's something that, I mean, you need psychologists to be talking to. You need other things. Other things needs to come in. When you look at me, everything will tell you are dealing with issues. So please, say, Miss my ye kese. Ye pede. Asemene ye kan yen. Miss Yamwala, mo womini. Mo si ni. Nyankopon adom mehu de na adofo dɔɔso. Emi me amenka atamfo. Ye Awurade Yesu Kristo. Yasi nyina ni wura na tumi ni wura na. Mo tumi kasa ma pepo otutun. Kosi pumun dem papa na. Opa nsu ni mun. Mi mes moti. O se ya mama ye mompa e boda ya atamfo bo. Tie mi atamfo di mi nyibi mi wa adofo. Mi wa adofo bebre. Na mi nyim so de mi kun so wa adofo. Ti mesima ya adofo we mi hyehye ho. Na wole frɛ na bi mo so wole kan yei. Bi mo so wole kan wa kan yei. Na ode ye ma muhu de